अहानबद मरुओइबा पाउ पिजरी जेल मनुंगदा लैरिबा नुपी बंदी सिंगी ओइबा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पांगथोकपा लेपखिबदगी नुपी बंदी सिंग पेनद्रे खुलमजरी ISTB की मणिपुरी पाव मियंग ताबिर सुंगो ताराम नोसरी हजिक पाव सदों पिजरी इम्फाल सेंट्रल जेल मनुंग दलैरिबा नुपी बंदी सिंगी दमक ममांगी सरकार की मतमदा पांगथोलंबा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम मखाताना पांगथोखिद्रे मसीना नुपी बंदी सिंग पेनद्रे हारी जेल दा लैरिंगै मतमदा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पांगथोक असिना मखोइना जेल मनुंगदगी थोकलबा मतमदा मसान मसाबु थबक पिजदुना हिंगनबगी लंबी पीननब होनरमनि हारी जेल की अथॉरिटी खरदगी फंगबा पावगी मतुंगिना ममांगी कांग्रेस लेंगा की मतमदा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ओरंबी AK मीराबाईना मणिपुर स्टेट वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मतेंग लोइनना जेल असिदा लैरिबी नुपी बंदी सिंगदा था तरुक तरुक की ओइना फी तुबा मदी फी लोनबगी वोकेशनल ट्रेनिंग पीदना नुपी सिंगु मसान मसाबु थबक पिजदुना सेंथोक लंबी लेहंदुना हिंगनबगी लंबी पिरमनि हारी था तरुक की ओइबा मियोइ 35 ना सरुक यादुना ट्रेनिंग प्रोग्राम अहुमलक पांगथोकरे हारी अथुबा मतमदा हानगुमना मरी लेनबसिंगना वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पिबिनबा जेल मनुंगदा लैरिबी नुपी बंदी सिंगना मखोई अपांबा वफमसिंग थमलकली नुमित निनी की खोंगचता ngarang इम्फाल दा थुंगलकिबा भारत की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंदना ngasi मोइरांगदा लैबा पृथ्वी की अनीसुबा लांजाउदा इंडियन नेशनल आर्मी ना अहानबा इंडिया की फिरा चिंखत की मफम अमा ओइरिबा मोइरांगदा लैबा INA मार्टियर्स मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की वार म्यूजियम येंख्रे अयुक पुंग 8:45 ताब मतमदा मोइरांग गांखले वाइदा लेबा हेमाम नीलमणि सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता हेलीकॉप्टर थुंगलखी प्रेसिडेंट की खोंगचल अदुदा गवर्नर डॉक्टर नासमा हैप्चुला चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सुनोइनखी मखोइबु मफम अदुदा बीजेपी की MLA सिंह हराउ तयाम ओखी प्रेसिडेंट INA की फाउंडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मितमदा लैसु कतुना इकाई खुमनब उठखी फर्स्ट लेडी सविता कोविंद गवर्नर डॉक्टर नासमा हैप्चुला चीफ मिनिस्टर एन बीरेंसु लैसु कतुना इकाई खुदब उठखी प्रेसिडेंट मोइरांग कंगला अमदी INA की फिबमसु यंगसिनखी प्रेसिडेंट INA की मार्टियर्स वार म्यूजियम सु यंगसिनखी ngarangdagi hauna city convention da chathrakpa north east development summit ki ngasi nini chanba numit ki ahan ba session da trade and investment developing north east region as a growth engine of India's economy haibasida khana nenaba mifam ama pangthokre thormadu da tongan tongan ba lamda khang hairaba mapa lamdagi lakpa miyoy kyana saruk yakhi ani suba session da connectivity and infrastructure development haibasida khana nenaba mifam ama works minister TS Biswajina hogdokhi works minister TS Biswajina paumising da phongdokibada lamda masida lairiba human resource amadi natural resource sing ase ningthina industrialize tawduna lamda masigi sel thungi phibam da chokhat handuna amadi chokhat maikairom da mangjin thana chatpa ngamnana ba summit asi pangthokpani summit asi ki tungda mapal lamdaki lakwa masang nairaba miyoi singna kari kari thabak pakhatpa yabagi haibadu memorandum of understanding sign tawnabagi thabak phawba manipur sarkarna pakhatkani मणिपुर असी पृथ्वी की मियाम दा हेना खननबा अमदी लमदम असी की फजब सिंबु उहन्नबा होननबगी खोंथांग अमनि हाइखी सही चा क्या की ममांगदगी अखोने एक्सप्लोर तौबंग मक्तबा अखोगी लेरिबा पोटेंशियल अदुग ह्यूमन रिसोर्सेस अदुगा अखोगी मिनरल रिसोर्सेस मयाम पुनमक्सिंग सी अखोगी लेरिबा इंडस्ट्रियलाइज हब अमा अखोगी सेमबगांदा अखोगी लेरिबा अखोई अनएम्प्लॉयड यूथ सिंग अदुगा सिगी अखोगी इकोनॉमी अमदी अखोगी GDP से हेंगला ले हार कांदा अखोई लेबाक्सिदा अखोगी शांति अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओरो चाखुत थोरांगी पुरक्ता लागनबगी अमदी अखोगी लोकल एंटरप्रेन्योरसिंग सिगा अखोई टाइड अप तौरे हार कांदा अदुगा स्टेट तसु इकोनॉमी वांगहौबा अदुगा मपानदा लाइबा मीसिंगसिनासु अखोगी मणिपुर से मसक मुन्ना खंगमिनबगी अखोगी वाखलोन गलोनना अखोगी समिट असि पांगथोकचबनी समिट अदुदा सरुक याखिबा मोरेगी बॉर्डर ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट बी शेखरना पांगथोकलिबा समिट असिना युमलोनारिबा लेबाक सिंगा लालोन इतिक तौबदा हानेदगी हेना फगरहनबा ngamlagani हाइखी बर्मा से बहुत बॉर्डर आता है, जैसे चाइना का बॉर्डर है और थाईलैंड का बॉर्डर है, बहुत बॉर्डर है। बॉर्डर में वहाँ बिजनेस का सिस्टम अलग है, यहाँ सिस्टम अलग है। वहाँ का सिस्टम कैसे फ्री पास है, फ्री पास में आदमी जा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। मगर यहाँ में आप लोग का जो एंट्री वीज़ा अभी तक अलाउड नहीं किया है।
Ahum Suba Session da Tourism Development, Agri-Business and Sports in the Northeast Region. Mari Suba Session da Skill Development, Capacity Building and Entrepreneurship Haibasida Kandanena Mifam Ama Pangthokli. Mifam asida Netfi gi Venture Capitalist Oina Laiba Manipuri Macha Manohar Mayum Nixon Sarmsu Saruk Yari. Summit asigi Aroi Basarukta Chief Minister and Biren Yauna Yana Chirol Kaya Sign Tonagatori. Haji Paugi Martan Aten Brang Tanglovzari. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidabak, amatta ngaraba upaidi, jolib syrup, amasu jolib capsule with Chinese navy. Indiagi ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna lejare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor Amadi Akupamarol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact of you. Pinasia Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Pinasia Coaching Center gi ojasing na exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagidamakta di Pinasia sing na amata ngaraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thampi. Manipur miyam ki nungairaba pau Sky Hospital Parampata Chase Medicine amasung Cardiology ki OPD kudong saba leijari ahenba kudong saba galoina Ops and Gynae amasung ENT ki OPD kudong saba su leijari akupamarol gi damak makhada pisariba phone number natragana reception ga tana biduna hana book toksan biho Kitung mayang utaram nusari azi makhata pau pisari. Ngarang Manipuri Kwai Chawba Kumai Sangai Festival Hokdoknaba Imphal Lakiba Bharat ki President Ram Nath Kovind Amadi Tourism ki Minister of State Independent In Charge JJ Alphonse Yauna VVIP kaya Imphal Airport ta thunglakiba aduna maram moiduna flight kaya gi matam thengthakibadagi mioi kaya da chauna awa pikre Bihar dagi Dr. Oibi nupi amana Imphal lagi mayumda ayuki pung 10 makhaida flight tongduna chat amaromda Bharat ki Prime Minister Narendra Modi nadi Bharat ta VIP culture muthatkani haina phongdok ki baga loinana thabak kya pahalakhrabani Sangai Festival ga mari lenana nomidini chumna okrulgi sirui amasung khumkhui da pangthokadaba Youth Adventure and Sports Festival gi damak ngase Youth Affairs and Sports ki Director N Pravina Minutongda leiba MMTA gi office tagi lamthakre Tourism Department ki miyeng makhada pangthokadoriba festival asigi matangda Director N Pravina phongdorakpada Asigumba festival ama pangthokpa sina chingmi tamigi marakta achet pamari hena lehenba ngamgani haiki Siki Maharol Singh Hogalai youth particularly students mayam see the spirit of adventures adegi Manipur dalai riba mayam kangbu mayam si amatani haibigi masigi wakalon masi thoganinga we padu makjangni handak sangai stai koi state sigi Lairiba, since the Gilak youths may see different activities. The signification of Tauri Heraga, Siki Amato is Septem say, Tano Yam Shaw, walk alone, say, Cultural Actions na Manipur gi jagoi asi hena miyam na pamna ba jagoi makalama oigani haina Paris ta Institute hangduna Manipuri jagoi tambirbi Angela Sofiana ISTV News da phongdorakli Manipuri jagoi asi jagoi makal kayadagi top topam ama yauri masina poging da phorpa sing adu jagoi kuthang da phongdok pang ngamhalli haina phongdorkli
2000 in Shantiniketan, due to a friendship which brought me. We will construct some some student certificate now together with Imphal. So this is a new plan. That the students, my students, they after 2 years or 3 years, they can come to Imphal and to have some certificate, to have some recognition. And I will continue to teach, and I'm looking forward coming from Manipuri movements, going into the contemporary. Labdam asigi choreographer Manju Elangbamna culture da Manipur bu malemda masak tagli haibasu yokhat pibagi lambi di ningthina sembi dabana jagoi pamjaba miyoi chada marfudradi jagoi thadok laga hingnabagi lambi lomda chanakhi masina landam asigi culture mangtharaknaba machak ama ohenli lakadoriba mirolgi khanduna aikhoigi culture bu thamoi sengna yokhat piba tangai phade haikhi My culture do not talk about it. I quite pick up my culture say, Masisma strong in a Dragadi, a quiggy Maite have a fruit and mangambasui. I don't know a quiggy culture can mana, a quiggy masak lep, and Adum Tunquina Tatlaga, the Potni, Manipur, they get artistic surroundings in Samana Mosomnakandi, Adam Tava. Ada Taragana Manipuri cultures is spread over. Other Moina Adagisomulaga, my culture, so when I'm upang but Moina so aquatic Tambapanga. Ziri College ki leiramba fund kudimak lengak ta sinakrabadina staff singna college dagi mating amata phangdana leiri haina Ziri College Employees Association na thador pocher amana khangalakli amaromda college asigi panduna leiriba file sing process tobiduna Ziri College bu chakotpa college ama oinana ba hona biu hairi hasilo shelapad maru oiba pawam kono pizari jail manungda leiriba nupi bandi singi oiba vocational training program pangtopa lekhibadagi nupi bandi sing penadre Hajik fabu ki oina di ISTV na pizza ba Manipuri paw mata sita losinjari miyeng tabili sumba mukana rumjari